Ka Kynhun ki Seng Longkmie jong ka snong Umlyngkdait. Kala Plie ya ka Ophis Treikam ba Thymmai jongka ya ka bala baiting ka hapo ka scheme Special Rural Works Program ha ka jinglut ka balong saulak tingka. Ya ka di ka Ophis la Plie daw MLA ka nongpo uba Meryl Bonds im ubala matpang ya ka jing donkam jong ka Ophis Treikam ha ka ba persyang ya ka roy ka par jong ka snong ka thaw. Ula yaro ya ka Kynhun ki Longkmie halor ka jing ya teli jongki bat ka jing thmu jongki bante ya ka imlang ka salang ka ba khamha bat kintu ya ki ban sumar bat penne pensa ya ka ni ka jaka Treikam. Kinong yalam snong bat kinong shong snong kila penpaw ya ka jing sngaw burom ya MLA halor ka jing penyo ya ka ni ka scheme. Nada bagi gedung, ni jumur, ni sim jumur, dari bor boskan, bat bagi pengerap di nembak S1 di S1 di scheme. Ketika scheme itu di, ketika scheme demi MLA dan bagi orang bagi MLA scheme dan dari ketika scheme itu apa? Baru ki scheme dibagi di dalam kalau ada lembah dong kita nak sokar, kan? Kalau anda yang pada Ophis yang video, kalau anda yang pada DC, kalau anda yang PWD, kalau anda yang pada IKMD, baru kedai skim jadi baik. Ka